Halo teman-teman, hari ini ondel-ondel mau jualan bakso nih. Teman-teman doain ondel-ondel ya, biar jualan ondel-ondel laku banyak. Sekarang ondel-ondel mau jalan dulu ya. Bakso, 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 bakso. Ayo, siapa yang mau beli bakso? Bakso, 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 bakso. Ondel-ondel nunggu di sini aja ah. Kali aja ada yang beli. Sambil nunggu, ondel-ondel mau makan ciki dulu ah. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Enak. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Bang, beli baksonya ya bang? Ada yang beli tuh. Mau beli berapa? Satu aja ya bang. Dibungkus apa makan di sini? Dibungkus ya bang. Oke, ini baksonya ya. Makasih bang. Iya, sama-sama. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Bang, beli baksonya ya bang? Wah, ada yang beli lagi. Mau beli berapa? 2 bang. Dibungkus atau makan di sini? Dibungkus aja ya bang. Ini baksonya ya. Makasih bang. Iya, sama-sama. Ondel-ondel mau lanjut jalan lagi ah. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Bakso, bakso. Bakso, bakso.